Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ekinyitie cianda-inĩ cia njũĩ ithatu iria ciumaga maĩ gĩcigo-inĩ kĩa Loitoktok kwamũrithia arĩmi arĩa marĩmagĩra gũkũ. Lenku oimagarĩtio nĩ maobitha a rũhonge rũrĩa rũramataga maĩ warma moigĩte arĩmi aya nĩo manangĩte njũĩ na gũcũngĩrĩria mĩena ĩngĩ ya Kajiado kwaga maĩ. Hapo awali tumekuwa na ukosefu wa uwajibikaji katika idara tofauti, wote tukazembea kidogo. Inji yetu na mazingira yetu ikakuwa mwenye nguvu mpishe. Lakini sasa kwa sababu tumeona ile consequences, ndio maana tumesema wacha turudi tushirikiane, serikali ya kitaifa na serikali ya county, ili kuhakikisha kwamba tumerekebisha mambo ambayo yameharibika. Kama ni maji ya kunywa, tuhakikishe kila mtu kwanza amepata maji ya kunywa before tuweke kwa shamba. Arĩmi aya marimaga indo ta mboga, mbembe na itũngũrũ na mathĩtwo moime orĩo na generator cia kũgucia maĩ igathwo kweherio njũĩ-inĩ. Whether it is in Ngong, whether in Nguruman, ama Namanga, mlima wa Namanga, Maparasha, sehemu nyingi za Loitoktok, kwa sababu tumesikia Loitoktok ni baraka kwa taifa kama a water catchment area. Enforcement mchukue nafasi zenu, hizo choo nimeziona hapo, hizo nyumba nataka musitoe mara moja. Kulima mpaka ndani ya mto inaadhiri kila mto. Sasa usikuje kulia kwamba mimi nadhulumiwa. Hapana. Ile sehemu ambayo itawekewa beacon, mtaambiwa mimea ya kupanda pale. Unaweza panda mti zile za matunda, unaweza weka beehives na bado utapata mapato. Ona gũkĩrĩ ũguo arĩmi aya maroiga ikinya rĩrĩ rĩu rĩkũmacũngĩrĩria kwerekera ng'aragu-inĩ na makoretwo makĩrĩma na maĩ ma njũĩ nĩ riũa rĩrĩa rĩkoretwo mwena ũcio. Kuna watu wako na chakula pale shambani na wanategemewa na wale walikuwa wametegemea mvua. Sasa ukiangalia mashamba yetu mingi ile ya mvua tunakata mahindi ikiwa haijakomaa. Hali imekuwa ngumu kwa sababu ya kiangazi na watu wanategemea labda kando ya maji, sababu haya maji ndio yanasaidia watu. Wale watu wanaishi nje ya mto wanategemea watu wako karibu na mto, sababu sisi tukivuna wanatutegemea sisi. Gavana Lenku oigĩte maobitha a thirikari ya kaunti nĩo magondereire wĩra-inĩ wao gwĩgakinya andũ amwe nĩ mekuona maĩ ma kũrĩma na angĩ magakorwo matirĩ na maĩ mĩciĩ-inĩ yao. Rĩu thirikari ya kaunti yambĩrĩirie orĩo kũhanda mĩtĩ njũĩ-inĩ icio iria nĩ Norturesh, Shurie na Mero, ikiuga nĩ kwanangĩtwo na gĩkĩro kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.